Ahojte, som Táňa Cirneková, ideme natáčať CrossFit Battle Brno, kategória Open. Ideme si pomerať všetko, čo treba. Takže box, nejakých 51 cm. Dobre. Potom tu máme 20 kg os. Tu máme 10 kg Medicymbal. Desiatka. A 12 kettlebell. Okay. Dobre. No, tam je časomiera. Ja nespustíš čas? Ja mám? No dobre, ja mám. Tu. Počkaj. Ukáž, keď budeš ready. Vážiš. Mám 10 sekúnd, ne? Hej. Poď 12 výskokov. Dopínaj poriadne. Poď 9 trastrov. Polož na zem a poď angličáky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, prvé kolo. Poď druhé. Poď. Ešte 2. Poď 5. Posledný. Preskoč osu. Super, poď tretie kolo. 12 výskokov. Super, trastre. Poď, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pekne. Polož. 6 angličákov. Poď, poď, poď. 1, 2, 3, super, 4, 5, ešte 1, preskoč osu, super, 3 kola, poď štvrté, 5 dáme, dobre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19.
sebou hneď. 1, 2, 3, 4, 30 sekúnd do konca. 5, 6, 7, 8, 9. Poď, 15 sekúnd. Poď 3 správ a už chod na swing. 1, 2, poď ešte 1. Ešte 1 daj. Poď ešte 1. Poď a už chod na swing hneď. 3, 2, 1, ideš swingy, poď. Rátam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vydrž, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, poď ešte 2, 31, 32, koniec. Super, super tam. 32. Super, zakývaj do kamery.